روز باش اولین هجا تماشاوان برومت ام دیسا به هبره سر آروار تیوینه ایرو درباره چند خالین در روژه ویدت خواستم چند گوتنا بیجم یا یکم هند زانن در روژبری لترکیه لباجار یالووا اپراسیون اکل دش işide çe bu. Yani DAEŞ'i. دوی اپراسیون دا پرچون درکت سه پولیسان جیان خوش دستا هم کس بریندارن و هر وها eleman داعشی جیات نگرتن. مجار چیه؟ تایبتی از خازن دوی درباره ده نزدیکاتیا در دور نزدیکی AKP MHP و هر وها این در دور نزدیکی در دور muhalefeti ya Türkiye هناك بنرخينم تشتكي paradoksale درباره و چالکیه ده گوتنین کسین در دور AKP و MHP و هر وها ین در دور muhalefeti yani به تایبتی CHP و هر وها iyi parti و yedin dibin وکهف yani de enjam eda وکی هف دا آخفن. چه دبیجن؟ دبیجن کو ev eleman داعشی کو هاتنه یالووای yani لگور پر آگاهیان او کس ج بتلیسه چونه یالووای او بخواجی نکردن yani عربین تایبتی ج سوریه هاتنه بتلیسه مانه او جویلری ج درباسه یالووا بونه. او کس دبیجن به تایبتی جالیه قصدی و یعنی هزین روجاوای کردستانی و هر وها باکور روجلات سوریه دبی جوی داری هات نشاندن تایبتی جبوکو لترکیه چالکیان چه بکن نها مرو ولو بفکره اف در دورین AKP و MHP دما ولود ویجن به تایبتی به آرمانجا کو قصده مجبور بکن بچه خواه رادست هتشی بکن yani دخازن لسر و بویری قصده مجبور بکن کو گوتنا هتشی قبول بکن قصده خو فسح بکه سلاحی خو رادستی هتشی بکه yani taybeti armanca در دورین AKP و یه MHP اوه در دورین CHP یه ای پارتی و هر وها پارتی دن یه مخالفتا ترکیه جی در وی دم پارتیسیه او جی کم زیده ولود بیجن yani او جی بیجن ev kesin ku hatine Yalovay mane u hastine Türkiye çalekiyan çebikin elemanın DAEŞ'i jaliye qasedi ve hatine şandın. Yani u taybeti u dibejin ev veke encama pevajoye. Pevajoye ku j salapar vir ve dest bekiriye. Yani muhalefet taybeti dixaze ve çalekiye لدش بیواجوی بکاربینه جبروی کی دبیجه اف eleman داعشی جالی قصدی و هات نشاندن اگر اف بیواجو نبا روشک نرم لترکیه تنبا شریکو لدش کردان دهات مشاندن به آوایی که توند هات با مشاندن اف کس نکاربون اولو به حسانی جالیه قصدی و حتما نشاندن اول یالووای مابانا و پیلان و پروگرام جبو چالکیان چه بکرنه اف گوتنا در دور مخالفتیه یه CHP یه پارتی و پارتی دن یه مخالفتینه وکه من گوت در دور AKP و MHP جی دبیجن اف جالیه قصدی و حتما نشاندن او جی با آرمانجا کو زختی لسر قصدی چه بکن قصده خواه رادستی هتشی بکن yani de encamede nırxandının der dorên muhalefeta Türkiye û yê iktidarê digehêjin hev weke hev da axifin lêbelê ez bixwe van gotinan weke gotinên li dij berjewendiyên
civakên Türkiye dibînim. Yani ne gotinên ji aliyê AKP û MHP ve tê gotin li gor berjewendiyên Tirkiyeyê, ne jî gotinên ji aliyê muxalefetê ve têne gotin li gorî berjewendiyên Tirkiye. Mixabin her du alî jî di encamê da digehêjin hev û li dij berjewendiyên Tirkiye, li dij berjewendiyên civakên Tirkiye da axifin. Çima tê zanîn ev pêvajoya ku hate destpêkirin, xwedî giravî tê gotin ku dimeşe, heya du meha jî dema wî dirêj kirine. Ev pêvajo bi armanca ku şer di navbera dewleta Tirk û PKK de bisekine. Û PKK xwe fesih bike, çeka dayîne, êdî li dij Tirkiye şer neke. Bêguman tiştekê wilo eger çê bibe, ji bo berjewendiyên Tirkan e jî, ji bo berjewendiyên Kurdan e jî. Di serî de jî ez bi xwe vê pêvajoyê destek dikim. Ev gotinên ku niha tê gotin, yani çi ji aliyê muxalefetê ve çi ji aliyê iktidarê ve tê gotin li dij vê pêvajoyê ye. Yani muhalefet jî muhalefet dibêje ev teröristên Daişê ku hatine ya Lovayê xwastine li Tirkiye çalakiya çê bikin, ji aliyê Qesedê ve hatine şandin. Eger pêvajo neba, Qesedê nikaribû wan bişanda Tirkiye, ew nikaribûn li Tirkiye bimana û nikaribûn plan û programê çalakiya çê kiribana. Muhalefet iktidar jî heman tiştê kemzîre dibêje, ew ji aliyê Qesedê ve hatine şandin. Bêguman iktidar ji ber ku parçeyeke vê pêvajoya nabêje ji ber sedemên pêvajoya hatiye şandin, ew jî sedem nabêjin pardon, lêbelê dibêjin ji aliyê Qesedê ve hatine şandin. Ji bo çi? Ji bo ku zextê li ser Qesedê çê bikin, weke min got Qesede çekê xwe radestî hetê bike, beşdarî rêveberiya hetê ya Şamê bibe. Yani ne beşdar bibe, pardon, xwe fesih bike, bikeve bin bandora rêveberiya hetê ya Şamê. Yani gotinên muhalefetî û iktidarê li derekî digêjin hev. Were rastiyê. Rastî çi ye? Ez bawer dikim piraniya kesên ku li Tirkiye, li Kurdistanê dijîn rastiyê dizanin. Tê zanîn ku hetêşa ku li İdlibê bu hikûmet dewleta Tirk wî destek kir. İngilîza destek kir, Amerîkiyan destek dawin. û pişre hetêşe çi bû? Ji İdlibê derket ber bi Şamê çû, Heleb, Hema, Humus, Şam û li Şamê ji sala par vir ve iktidar çêkir. Hetêşe çi ye? Hetêşe berdewamiya Daişê ye. El-Qaide pişra bû Daeş û hetêşe jî ji Daişê qetiya xwe kir hetêşe û li İdlibê hikûmet çêkir. Ew hetêşa ku niha li Şamê bûye hikûmeta Sûriye xwedî giravî ya ku resmî ji alî Amerîkan ve ji alî Yekîtiya Ewropayê ve Rûsyayê ve Çînê ve hatiye naskirin. Ew hetêşe ji 17 organizasyonên ku berê di nava Daişê da bûne çê dibe. Yani ez hejmara 17 dibêjim ji ber ku di çapemeniyê da di medya civakî de ev hejmar tim tê ziman. Tê gotin ku hetêşe ji 17 fraksiyon û rêxistinan çê dibe. Mümkün e ji 17 jî zêdetir be. Piştî ku hetêşe ji İdlibê çû Şamê li Şam hikûmet çêkir, şûn de jî hin fraksiyon çêbûne. Em wan jî bigirin hesabê, hejmar ji bîstan derbastır dibe. Ew her bîst rêxistin jî di nava xwe da
خودی جر به جر نرین آنه بگمان یک نرین بن چما دبن جر به جر فراکسیون دناوا وان دا هن ناکوکی هنه لیبلی آرمانجا وان فراکسیونان ریخستنان همی آواکرنا حکومت که اسلامی آواکرنا حکومت که به شریعت بریوه بچه و آواکرنا حکومت که اسلامی کو داعش خواست چه بکرا تزانین داعش جبر چند سال بری لعراق حکومت که چه کرد حتی دولت اعلام کرد دولت عراق شام جراحات گوتن yani Türkiye'de bejin Irak Şam devletiber ve ekeji işit navi be Türkiye'de bejin Daesh hükümet çekir, devlet çekir u heteşe çendij işi de qatiya beji ev fraksiyonun dınava heteşe de praniya wan hevif zihniyeta Daesh'e de parezi. Yani ev hükümeta ku divê niha melîşamê çêkiriye dewleta Sûriye divê bikeve xizmeta wê armancê. Armanca ku Daeshê dixwast li rojhilata navîn dewleteke İslamî bi şeriatê çê bibe. û terorîst wê birêve bibin. Ûlo divê mirov bêjin. Ew fraksiyonên di nava heteşê da ku li Şamê bûn hikûmet bêguman ji xwe re derfet zêdetir çêkirin. û ji wan hin fraksiyonan di aliyekî da bi hikûmeta Şamê re tevdigerin di aliyê din de jî dixwazin armanca xwe pêk bînin. Yani di aliyekî da di nava hikûmeta Şamê de ne ji derfetên hikûmeta Şamê sûd werdigirin di aliyê din de jî dixwazin li cîhanê şerreke cîhatê bimeşînin. Yani ne tenê li Tirkiye li hemû welatên rojhilata navîn li Avrupa li Amerîka. Hûn ê bibînin di sala pêşiya me da 2026 de li Avrupa jî li Amerîka jî li cur be cur welatên cîhanê wê elemanên Daeshê bêne girt. Li hin deran çalakiya cî çê bikin. Lêbelê cîhan di wê derbarê de tedbîrê xwe digire îhtimaleke pir mezin wê nehêlin ew çalakiyan çê bikin. Beriya ku çalakiya çê bikin wê bigirin. Yani welatên Avrupa, Amerîka, welatên dinyê cîhanê weke Tirkiye nînin. û ji wan terorîstên Daeshê ew ê ku dixwazin hikûmeteke İslamî li gorî zihniyeta Daeshê çê bikin ji sala par vir ve xwe li Tirkiye bi cih kirin. û vê hikûmeta AKP û MHP jê ra rêve kir. Hikûmeta AKP û MHP gotin Colanî yani Ahmet El Şara serokê Sûriyê dostê me yê qedîm e me wî ji İdlibê bir Şamê me destek kir li Şamê bu hikûmet dostê me ye. Di nava wî hewa dostaniyê de ew fraksiyonên di nava HTŞ de yê ku dixwazin cihadê şerê cihadê bimeşînin hatin Tirkiye xwe bi cih kirin ji wan dera yek jî Yalova ye. Mümkün e du roj berê li Yalova operasyon çêbû ji ber vê yekê em dizanin. Lêbelê heman terorîst ez bawer dikim li pir deverên Tirkiye hene. İstanbul'ê jî hene, li Enqereyê jî hene, İzmirê, Bursayê li deverê din û her wiha li Kurdistanê jî hene. Çawa tê gotin ku heman terorîst ji Bitlisê çûne Yalovayê heman terorîst hê jî mümkün e li Bitlisê hebin. Heman terorîst mümkün e li Amedê jî hebin, li Urfayê, li Rihayê hebin, li Mêrdînê hebin, li deverê din yê Kurdistana Bakur hebin û li Başûrê Kurdistanê jî mümkün e hebin.
Ha. Pişti ve operasyonu ez bavar dikim ev teröristi ve plan ve programı xwan heke biguherînin. Mümkün e li hin deveran zû bikevin nava çalekiyê, hareket bikin, çalekiya çê bikin û divê navberê de jî qelsiyê xwe nîşan bikin, rayedarên wan dewleta pê bihesin, wan bigirin, li hin devera jî mümkün e çalekiya çê bikin. Ji ber vê yekê jî em di dawiya 2025 da ne, yani îro siyê me heye, sivê sî û yeke, du sibe em dikevin 2026 ji 2000 di nava 2026 da şereke yani operasyonên li dij elemanên Daişê û di cîhanê de belav bibin. Çawa ku min got mümkün e hin deveran çalekiya jî çê bikin. Hevalên hêja ew gotinên ji aliyê AKP û MHP ve têne gotin, gotinên ku ji aliyê muxalefetê ve têne gotin digehêjin hev. Muhalefet û iktidar weke hev da axifin, kendi armanca wan cuda be lêbelê digehêjin hev. Dîsa dubare bikim, armanca AKP û MHP ew e ku zextê ser qesedê çê bikin, qeseda xwe radestî hetê şê bike, bi vê rê armanca muhalefetê jî ew e ku vê bike weke encamê vê pêvajoyê. Yani bêje AKP MHP pêvajo dest pê kir, tevî îmraliyê ev pêvajo nameşe. Xaleke din jî tê zanîn û hate gotin, di medya civakî de jî pir hate gotin, di televizyona da jî hate gotin ku doho yani 29 kanûnê divê Mazlum Abdî, General Mazlum çûba Şamê û ew çûyîn pêk nehat. Bi awayeke fermî hate ragihandin ku pirsgirêkên teknîkî çêbûne ji ber vê yekê General Mazlum nikaribiye biçe Şamê. Lêbelê ez bawer nakim. Yani gotina pirsgirêkên teknîkî weke gotineke dîplomatîk hin tiştan veşêrin hatiye bikar anîn. Esas armanca ku yancı sedemî ku Mazlum Kobani yancı General Mazlum neçûye Şamê, ji hesekê neçûye Şamê, ez bawer dikim di bingehê de qesede û hetê şêl hev nekirine. Tê gotin ku divê peymana dehê adarê heya niha pêk hatiba. Lêbelê ne ji aliyê hetê şê ve xalên peymana dehê adarê pêk hat, ne jî ji aliyê qesedê ve. Qesede hetê şê tewanbar dike, hetê şê qesedê tewanbar dike. Amerîka her du aliya jî tewanbar dike. Car carna zimanê Amerîka tund dibe li hember qesedê, divê qesede gav bavêje, car carna jî Amerîkî bi nermî nêzik dibin. Neçûyîna General Mazlum ya ji bo Şamê, ne bê gotina, bê rizaya Amerîkayê. Ez bawer dikim dîsa tiliya Tirkat tê da çêbûye. Yani di piş perdê de Amerîkî amadekariyê dikin. Yani bi taybetî hatibû gotin ku dema General Mazlum tevî heyeta xwe ve ji hesekê biçe Şamê, li Şamê wê heyeta Amerîkan jî hebe. Heyeta dibin serokatiya Tom Barak wê li wê derê be, ew di hevdîtina navbera qesedê û hetê şê de amade bin. Yani Amerîkî bi taybetî bingeha vê serdanê amade dikirin. Ez bawer dikim Tirk ketin navê hetê şê bi awayeke razî kirin, riza hetê şê girtin ku hetê şê
çawak و امریکی دخوازن به قصد را روننی درباره پیمان ده آذری دا بقاشان نکن و بتایبتی لحو نکن. چمکی دولت ترک نخوازه çawak و امریکا دخوازه هتشه و قصد لحو بکن. ام دزانن بتایبتی امریکا اشکره نبیجه جی آرمانجا امریکا اوه کو قصده یانجی ریوبریا روجاوا یا باشور روجلات سوریه به هفپار ریوبریا هتشه یا شامه یعنی روجاوایی بکاربن بشداری ریوبریا گشتی یا سوریه ببن. ده برنامه بوریدا دوشان بوریدا معنی بو زمان امریکی جی اوروپی جی باوریا خواه به هتشه ناینن زیدتر باوریا خواه به هزین روژاوات تینن به قصد تینن به پیده تینن او دخوازن که کرد به تایبتی در ریوبریا سوریه دا ببن خودی باندور لیبلی دولت ترک بیا ناخوازه گمان هتشه جی ناخوازه لیبلی هتشه نچاره قبول بکه دولت ترک نهیله. از باور دکم اساس سدم دولت ترکه. دولت ترک کو قصده لگور داخوازین امریکیان به قصده را رونین درباره پیمان ده آداری ده لحو بکن و درباره بشروجه ده لحو بکن. یعنی اساس سدم اوه ده گوتن که لهمبر قصده اپراسیون چه ببه دما مروف لتلویزیون ترکا دنیره لوشان مدیا جواکی دنیره آماده کارین اپراسیون اکه تکرن لیبلی از بخواه احتمال نادم که اپراسیون اکه لدش قصده چه ببه جبر که اپراسیون اکه لدش قصده چه ببه یک وندا بکه و هتشه به دولت ترک و تشتکه قزنشی نکه ونداجی نکه جبر که دولت ترک خوازب تایبتی هتشه لهمبر قصده بکه و ناو اپراسیونان لیبلی او جی به چتین خواه بشتار ببن بشتاری اپراسیونی ببن لهمبر قصده لیبلی یک وندا بکه اساس و هتشه به ها از نابجم قصده و قزنجه که مزن به دست بخیر در فتن مزن به دست بخیر نه شر و ضرر بده هر کسی چاوکو هتشه و وندا بکه قصده جوی هنتشتا وندا بکه یعنی به صدان کس به هزاران کس بلکی بین کشتن بگمان جعالی قصده وجی جعالی کردان وجی و کس پر کس جیانا خوش دست بدن جبرویه که قصده جی و سر نکوه ده آلیه کی ده لیبری ده انجام ده یکو زیدتر وندا بکه و هتشه به دولت ترک eğer heteşe ser ne keveji devlet Türk ziretiş teke undan ake de encami da yeku jiyana xoş dest bidin yeku unda bikin ve heteşe be u çeteyin devlet Türk yekun hal ser axa Suriye'de evalin heca em gihiştin dawiya ve weşane berya ku ez xatir jwe bixwazim bi taybetî ez dixwazim hûn bibin aboneyê Arwar TV da ku dengê me zêdetir belav bibe. Yani qezenca me ji abonetiyê tenê ew e ku dengê me zêdetir belav bibe ye. Ji ber vê yekê jî dîsa ji we hêvî dikim hûn bibin aboneyê Arwar TV. Ez dizanim pir kes me temaşe dikin lê belê abone nînin hêvîdarim abone bin. Kesê ku abone ne jî dikarin ji derdorê xwe re bêjin ew jî abone bin me guhdar bikin. Heya ku derfetê me hebin em ê ji we re her hefteyê bi kêmanî du weşan sê weşanan ji vir şûn de
çe bikin. Ez tenê weşanên Arwar TV çê nakim, pir hevalê dijî hene beşdar dibin. û her wiha ez tenê di Arwar TV de jî naaxivim, ez beşdarî hin bernameyê dijî yê medya civakî û her wiha yê televizyona jî dibim. Lêverê bi taybetî ez ji we hêvî dikim ku hûn Arwar TV temaşe bikin û bibin aboneyên Arwar TV. Heya careke din bimînin xweşî re, silav û hürmet.